السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا شرفت لدي بسم دورة channelka maan ma basixaana macnaa 8 parts of speech. 8 part of speech waxaa kamid ah noun, pronouns, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. يعني فضلك kusoo dhawaada channelka عشان aad muhiim anyway aan ka bilaawno macnaa nouns. Number 1 nouns. Noun iyo la shal qaaday mayba la shal qaaday common nouns, proper nouns, singular nouns and plural nouns, collective nouns, masculine and feminine nouns, the possessive form of nouns. خلاص معنا nouns ياكيون la shal qaaday إن شاء الله تعالى أشارك معنا كفايدة ونقصان. Each video comes with quizzes and exercise for you to complete. Watch till the end. فضلا معنا watch till the end إلا لما تعنى فيرسو. Number 1 nouns. Nouns. These are the two main types of nouns: common nouns and proper nouns. Common nouns and proper nouns are the two main types of nouns. Okay, common nouns. Common nouns, words for people, places and things are called common nouns. Words for people, places and things are called common nouns. These common nouns are words for things. Are words for things. These common nouns are words for things. Example: ruler. Ruler tang argoito wa masterat ruler. Ruler. And chair, kursi. Chair, kursi. Okay, chair, kursi. Hammer. Hammer. Bruce. Hammer wa bruce. Hammer, bruce. Bicycle wa baskil. Bicycle, baskil. Bicycle, baskil. Okay, truth. Truth, runti ama dhabti. Truth, runti ama dhabti. Runti ama dhabti. Pen. Pen, qalan. Pen wa qalan. Qalan ampira. Pen ada qalan ampir. Pen. Table. Table, miss. Table wa miss. Table. Saw. Saw. Saw, minshar way, minshar. Saw. Sheep. Sheep, markab. Sheep, markab. Markab le sheep, markab. Calculator. Calculator wa calculator kana wala ka xisaabiyo. Calculator bahalka machine wala ka xisaabiyo. Crayons. Crayons aqalayaasha oo wala ka joorayo. Crayons jooras la isticmaalay in wala ka jooro gareeyo. Sofa. Sofa. Sofa waa fadhi. Sofa, fadhi kaas argoyta way. Axe. Axe, misar. Axe, misar way. Axe, misar. Axe waa misar. Truck. Truck, gaarigas way. Truck. Truck, gaari mana xamuul qaada way oo meel la jiyo. Television. Television, TV. TV way. Television dhala way. Dhala television. Pencil. Pencil. Pencil, kalangit. Pencil, kalangit. Loyalty. 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 Drill. 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 Drill كان معناه ولاد الكبجة معناه الوحياشة. Fairy. Fairy. Fairy أحسن رقويته. Fairy. Fairy. Fridge. 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 Fridge معناه فرنتيجير. فرنتيجير. Fridge اللي fridge. Book. 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 Book way. Okay. Lamp. Lamp. Lamp waa faynus, taas faynus wey. Lamp
فانوس داس. لامب لادا لادا جرانجرة لادا جرانجرو لادا. train 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 ترين way train ترين. cooker 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 أنا كان ولاد كرياو كاريو كاسوي ماشينتس. now it's your turn to name the following common nouns و عشر معناها exercise أنا أرسل سمياسة. okay common nouns. it's your turn to name the following common nouns. Leave your answer in the comment section below so that I will check and correct them. okay I will check and correct them. أنا عايز سمياسة exercise كان comment أنا سنقبياسون. okay number 1 what is this what is this kan maybe kan magasi macnaha soo qoraase. number 1 bugas magashi soo qoraase. number 2 bahalka magashi soo qoraase macnaha bahal gaduudka oo dadka kormarayaan magashi soo qoraase. number 3 mashiinta magashi soo qoraase. number 3 mashiinta magashi soo qoraase. okay let's go. number 4 gaarigas magashi soo qoraase. gaarigas magashi soo qoraase. number 4 kusubuhiyaase. okay number 5 mashiintan magashi yin soo qoraase. way ata arif aragoyte indooka arag wana jawaabtan soo qor. number 6 kaas macna macaanisha soo qoraase. number 6 geedas way sameeyay macaanisha soo qoraase. number 6 number 7 bahalkas magashi soo qoraase. number 7 mashiintas oo dadka la kuwacaw oo guriga yaala macna magashi soo qoraase. magashi mayway bahashas. number 8 bahalkan oo macna araar la qaado dhir lagu tuuro magashi mayway magashi soo qor comment answer gibi. number 9 dadka macna inta fadhiya may sameeyaan may sameeyaan macaanisha macna soo qoraase. okay number 10 mashiinta magashi soo qoraase. number 10 mashiinta ya magashi soo qoraase. okay guys number 10 mashiinta magashi soo qoro. thank you so much for your participation. see you tomorrow. أنا أشارك معنا على كومناي فضلا معنا مغادي علاتي subscribe like comment معنا كلمانتو subscribe صار بنجللك معنا ننصار subscribe معنا سير أشارك صديقانا أكسجارن like comment يشي شيء السلام عليكم ورحمة الله.